Ćao ljudi, dobrodošli u Heroes RPG Games. Danas ćemo da zaustavimo doktora Vujadina. Idemo. Samo mi se nešto odbaguje. Idemo. Up. O moj bož. Crkni. Idemo. Ja. Jedan manje. Vujadin. Ubili smo ga. O moj bože. Idemo opet. Moramo da uništimo. Idemo. Moram da se oddaljim. Pobjeda. Yes. Ono. Znači, zakasnili smo. O, ne. Ljudi, zakasnili smo. Uspio da uništi ovo mesto. Sada, da me ne bi ubili jer nisam uspio. Uzet ću bacač plamena. I to je to. Izgubili smo od Vujadina. Mislim, ubili smo ga, ali nismo zaustavili njegovo uništenje zgrade. Ćao.